Ani marekepet teken bien anu kijang-kijang oleh otak libe aktif ngelarang politik apang payu masih hidup panak apang pusing pekruet barang elektronik nih giliran nih meadem barang anu mengkilat orang nih sumber pusat kena korban politik di pasar loa STNK su pemecah blok ane anu rapor nganggu listrik depan super mantri pestuah abadi nyaketan hati semengan di pasar loa dadene ngerasang anak ke korban politik lamun super kadung biasa sing ngerasang kebet-kebet anak ani mare-mare laka nampi riwayat setruk anak ani mare-mare laka nampi riwayat setruk